chibai ule voin hi September ni som pasari sang ni le som ni pakhat zirtom ni ania CDF ha kha te thu chu hi lo ngai thama sa ila CDM zom du police te sipai te le department how tu te ral thuam lian le te le motor chu apui anom chuan lom man cheng noi zani kan lo pe ang anti min ang hnaya le a general ten an sum don na ma khuwa chi angai to in mi pui thu nei na chu fir fiak takin an ne chuwa poi soilo mi pui te nun na le ro thil te dan lawa chu sakin anti semeka chu tianga tharum thona te chu khole tui tha ni na ril ru puwa daudala mi pui te na thok ho du sipai te police te department how tu te chu lom taka an welcome rang thu Chinland Defence Force ha kha ten thu chuan siama loman chi sang sang an lo pek tur thu an tar lang bok chung te chu pakhat na an chung ko in an sahim na le eile in ba ka an thisel na thlengin kan en kolang pani na ral thuam te le silai mu anon chua pui chuan chiat noi somnga pathum na ral thuam lian le amu te an chua pui chuan chiat noi za palina mi pui ta department motor anon chua pui chuan chiat noi somnga achi thuma ron chua pui chuan chiat noi za ni an lo pe don ani tedim township khaikam police station chu PDF pol pathumin bain police panga an thi Chin State tedim township khaikam police station melkua ku main gate om chu September ni som pasari tukin jinglam khan PDF pol pathum tang rol ten an baya police panga an kalhum thu le hliam an om nual thu PDF zolen chu an thu chu asiam khaikam township police station melkua gate om chu tukin jingdar nga vel khan PDF zolen civil defense militia CDF KKG kale kabo kango tangrol in an baya fir fiak military council sipaiten silai chi sang sang lai pui thlenga mangin kablen ma se mi pui veng him tu pol PDF lama tu ma hliam anom lo thu ria tani he in kana wang hian military council sipaiten kalimia watanga Chin State lam kaltur mishing le bungra phur motor zongjong chu tlan suak lo turin andang chat vek ti riat ani khai kam khuwa hi tahana tanga Mizoram pannakong Chin State lon chaudon chia ania kalimia tahana tangin mel kwa hla a oma wangin mel kwa ku main police station ti ani September thani sompanga chungin KNU Brigade 5 area military council sipaitele KNL te hawai zale somni pani inkapin military council lama major pakhatalin sipai somsari anthia mi somkuale pakhatin hliaman tuar KNL lama mi pani thi in mi panga in hliaman tuar Karen National Union KNU Brigade 5 Control Area chunga September ni khatatanga ni sompanga chungin terrorist sipai hnuaya Karen Ramriveng tu BGF tale Karen National Liberation Army te inkara inkana voizale somni pani athenga military council sipai le BGF lama major pakhatalin mi somsari anthia hliam tuar mi somkuale pakhat anom thu muto news and information atanga ria tani chu inkana chuan KNU Brigade 3 le 5 area military council te kem kabo tu an baina chanchin po tela KNL lam mi pani thi in mi som panga in hliam an tur thu le military council sipai sonphur sakor som an thi thu po achuang ani terrorist sipaiten laipuin voiza chuang an kapa tual chung mi te chena in panga chiat baka sipaite bomkam rapua wangin mi pakhat athi bok thu muto news and information ten rengun khatet media an shil ani Chindwe khua force da beltum sipaite chu kanpalet CDF 10 konglaka kapin sipai pasari ka phlumin liam anom nol thu riatani Chin State chimlam Chindwe khua sipai da beltum military council sipai ho chu nimin September ni somparuk khan Magwe region Laungsi le Chin State in rina mun pakhata CDF kanpalet te chuan konglaka lambunin an loka pa sipai pasari ka phlumin sipai hliam dang anom nol thu le CDF te chu him takan tol son thai thu CDF kanpalet chuan thu chu asiamani chu in kana a chuan kanpalet om chin mi pui veng hum tu polama tuma in hliam anom lo thu le in kana chanchin te chu social media lama thedar ngal zungzung lo turin CDF kanpalet chuan mi puite a hriat tirani Dimo so sanpia mel ruk khobula military council sipaitele KNDF te inkapin sipailama pali ayatlem lo anthi Kaya State Dimo so township sanpia mel ruk khobola inkul fir fiak military council sipaite chu Karen ni National Defence Force KNDF 10
tukin jing lamdar le achan vevel khan an kapa sipai lama mi pali an thi thai thu KNDF chuan thu chu asiama September ni sompanga po khan dimo so thuili bila khobul chiya ro tlanga inkul firfiak sipai tele karen ni sipai tang rol pol te inkara inkana chuak boka chuwangin KNDF chuan mi puite chu inkana mun dimo so township doposi sampia mel rukhu atanga phayu so township kalada khuwa thlengin luaiko dimo so phayu so kong puipo telin zanda rukatanga jing lamda ruk inkara jinchuak lo turin siatirna an chu ani so le kanchi kong puidunga operation nei military council sipai te chu PDF so 10 landmine bomin an baya military council sipai som aya tlem lo an thi Macquarie region so township le yo area lama operation nei military council sipai force zavel chu so le kanchi kong puidunga so mi pui veng hum tu polten nimin September ni som paruk chonhudar thum vel khan landmine in an baya military council sipai som ayatem lo an thi thu so PDF 10 thu chu an siamani boman bai nu hian so PDF lama liam tu ma om lovin an tolson le thaya he kong puidunga hian military council tele tual chung PDF te in kana thlen le thaya wangin film khur taka om turin so PDF 10 an nge nani kale kango inkar kong puidunga September ni kuwa atanga ni som pathum inkar khan military council sipai le tual chung veng him tu pol te inkara inkana le lama thi omin tual chung mi som pakhat military council sipai ten chan le wang om lovin an that September ni kuwa atanga ni som pathum inkar ninga chung kale kango inkar kong puidunga terrorist military council sipai le tual chung veng him tu pol te inkana military council lama mi som panga atlem lo an thia tual chung veng him tu pol lama mi som pali thi in mi pathumin hliam an tur thu kango mi pui veng him tu pol ten thu chu an siam September ni kuwa tu khan terrorist military council ten talin khuwa minta khuwa le kong khuwa telutin an ka wangin minta khuwa mi pui veng him tu pol mi som pani thi in military council sipai ten chena in somni pakhat an halrala poisoi lo tual chung mi paruk chu chan le wang om lovin an that September ni som jinglam khan nan khan khu alutin chena in somthum paruk an halral saknuwa firfiak military council sipai te chu kango PDF le CDF ha kha tang kopten an beile ta military council sompanga an thi thu chu an siam boka September ni som pakhat jinglama muai le khomi pani military council sipai ten an tha nuwa kango PDF 10 landmine in an lo beile a September ni som pani jinglam khan thehlo khobula military council sipai tele kango PDF le CDF ha kha tang kopte nasataka in kap le in military council lama thi le hliam thanem tak omin tual chung mi pui veng hum tu pol lama mi pani thi in mi pathumin hliam an tuarani terrorist sipai te hian thehlo khuwa chena in somni hal le in thehlo khomi pathum an thata khodanga mi pani po chinchang hriat thailovin an bo me kani September ni som pathum jinglam khan military council sipai ten nan kha khu alut le in chena in te an hale wangin chena in sompali factory pakhat ral tan kem pani an hal chiat thu kango mi pui veng hum tu pol ten thu chu an siamani khin uwa dalan pani le mukawa dalan pakhat ka hluman ni Second region khin u township sipai te report pathin tua pu dalan pani tele Mandalay region mukau township sipai lamtang dalan pakhat chu nimin khan than ni thu tual chung mi ten hena tanga hriat ani khin u township let panchi khomi phu chowa chu piuso thiami le sa ani ba ka military council sipai te chanchin pathin dalan ani wangin tochi muai hau jungle cobra polten king u swebo mu bang hmuna an tha thu an puang zara chutiang bokin Sagai region khin u township kantet khomi sipai report petu le piuso thi pol tana na thoktin to hle chu nimin jinglam khan jungle cobra pol chuan an tha thu an puang chuk bok ani tual chung mi pakhat chuan tain hle le phiucho te chu tha ngai an ni tuna chuan sipai ho anon luta ka wangin an tlan chevek towa atira tangpo in tlan tok chuan om renga tuna chuan akhono tin an tlan chuak to ti na soi Mandalay region mukau khuwa swegu veng number som pakua dalan niarin angcho mu apo achen na ina nimin tlai lamdar nga vel khan silaya voithum ka pin ahmuna athi ngal thu riatani ani hi kangthel pol jinga mi ani rualin sipai te report pathin ani thu tual chung mi tenan soi ani
tanain khu atanga chuak truck motor anga lem chang military council motor pakhat chu KIA 10 len mai na bain military council thanem tak an thi Kachin state tanain khu atanga tayong kholam pan truck military council sipai somthum vel chuana chu pannet khuale tanain chang khobula Kachin independent army 10 nimin September ni somparuk chundar sompani vel khan len mai nin an lo beya truck hi achiat vek baka truck chuang military council sipai thanem tak an thi thu Kachin local news atanga hriat ani tual chung mi pakhatin Kachin local news KNG a hildan chuan tuna len mai na an bei tak truck hi tukin zinga tanain lampan ani ti hriat ania chu taka chuan sipai somthum chuang an chuang KIA 10 an hriat vele len mai nin an lo beya a chesom noi mai taka chuang sipai te po an thi nualarin om chiang takero chuan kan la hrelo ti in a soi KIA 10 an bei nu hian terrorist sipai 10 a chevel chu ral thom lian le te in an tongpong ka chiam ti hriat ania firfiak sipai 10 KIA brigade 2 chetlatna tanai area hian August thla tang khan force da belzelin tanai tayong le simbueyan kongtluanin KIA telen maina beile lambun an tor photo ani tayong khu a hian firfiak military council sipai force zani vel anin kula ma se ron kap lo ram turin khochunga sakhurhoi tu ten KIA te an ngen thu Kachin local news a tarlan ani rengun tanhlina military council taruat in zalal ongluena ka hlum ani rengun region tanhlin township nasintaya a military council taruat in zalal ongluena vice administrator chu nimin jing dariat vel khan silaya voili ka ni in athiti tual chung mi tenan soya jing dariat vel khan ongluena kongkallai chu mingsiat lo mi pani ten anon kapa voili an ka hnuwa amuna athiti nan soi tual chung mi pakhat po in atei chu alain an kap amuna athingal ongluena hi abik takin report petu ani mi khual report tu te hena cheng sang ni te sangthum vel te alodil thin bok huat omber chu ama veng ama konga military council dodal na nei tu to phot chu kanwai bo zel don ti tu military council thop tu ani ama wangin mantok anom nual to a khua hian englai po in dalan na athoka atopa chuan akong zo chu atopta ani ti in a soi ani Mian township ichian ta sanpia khua military council ten an ka hliam komin mena chu anung chungin an hal hluma kumsom palimi mangthun mi na po thatin khochung mi som ail tlem lo an that Mogweri gen Mian township ichian ta sanpia khua September ni sompali khan military council sipai telutin komin men tia ko kuten nai mena chu an ka phliama anung chungin an hal hlumti tual chung mi tele an chung te hena tanga hriat ani September ni sompali jingdaru khan terrorist sipai te hian ichian ta sanpia khua chu RPG ka pin an lu thuta komin men tia ko ten nai min ale kum sompali mi mangthun min atelin tual chung mi da chu hlawa wangin an tlan chia terrorist sipai ten kap zuin komin min ke an ka fuwa anung chungin an hal hlum ngal ti hriat ani ichian ta sanpia khomi pakhat soidan chuan kan khua hian sipai ui chau hoten PDF an omtia dalan report awangin an ron luta September ni sompali jingdaru khan RPG voithum anon kapa mitam tak kan tlan chia khua no pangle resel thalo puitling ta chau an bang komin mena po atlan siat lain ake an ka fuwa san an tumna a min kalsan ro tia wangin an tlan siat sana chu bak chu achanchin kan thazui to lo an man ti chu kan thia boruak adai hnuwa khua kan lu le chuan ruang halral pakhat kan hmu kumin mi na hi kumsom ni pangami ania mangthun me na chu kumsom palimi ani po atlan siat laya an ka fu wangin athingal ti na soi chu tiang bokin firfiak sipai te khodanga lu zelin chaukong khu ami pali le pan khu ami pani thatin an ruang an lak bok thu hriatani firfiak sipai force zani vel ten ichian ta sanpia khuwa telin khopasaria an luta mi som ayatlem lo an thatti hriatani chang u khua a terrorist sipai te rova takan cheta wangin akhonotin an tlan chia mi pui bungrua an ruksak Sakai region Mungyua district chang u township Kalachi khua le Kazi khua terrorist sipai te nimin September ni somparuk khan lutin ral thuam lian le teyan ka wangin mi panga aitlem lo an thia an din mun athat lo hle thu hriatani
September ni som panga zandar ko vela Kalachi khuale abul hnai vela Maitel tawarte bom chiat ani nu nimin September ni som parukhan Kalachi khuale kaji khu a firfiak sipaitelutin mete chi kho chevel chu ral thom lian an ka wangin PDF thalai mi panga atlem lo an thia tual chung mi than khat po than ni thu tual chung mi tenan soi chang u local news in khetet media hildan chuan khoveng him tu thalai te an that athen chu anung chungin an man chung chu chang u PDF te an ni ti in video an covera an social media lama nena an chan thu an thedar an man zinga thalai te po chuan thata an ruang chun langa la tual chung mi an tha po an no lang ti in an soi terrorist sipaiten tun din huna khu an lu nu hian bike thanem tak an ruk saka chen na in thanem tak an ti chia sakba ka khua thalai to phot chumanin mi pui tlan chia te po an man zela an soi sana sa thai hle ti tual chung mi ten hena tanga riat ani Mitchina khua Naunan District Administrator tha ani Kachin State Mitchina khua Naunan District Administrator chu tukin September ni som pasari jing khan tha ani thu tual chung mi tenan soi Naunan District Administrator uhla mina chu tukin jing daruk vel khan afapa ne na bike an chon lain silai keng pol pakhatin an ka phlum ti riat ania Naunan khotwal mi pakhat chuan bike in phuru mi pani in anun ka pa ulan mina te pa fa bike anin lampan chu an lo ka pani athinga la afapa chu akutaliam ti in a soi Administrator ulam mina ruang chu tlomngai polin motora phur chuakin afapa po damdoi ina enkol turin anda boka Naunan kholom administration office chu mei ni somni pathum khan halchiat aloni to bok ani mungyua khu a sipaita Myanmar BR office bom ani Sakai region mungyua khu a sipai kota Myanmar BR office chu nimin September ni somparuk zandar sarile achan ve khan bomati pu ani thu mungyua PDFIO tamani ka pathir le apol te ti group pakhatin ansoya mungyua khuale township sanga hral chua Myanmar BR office chu thuneina latu military council sumhnar pakhat ani angin bomati chiat ani thu chu pol te chuan an soi ani thu chua chuan military council in ngana pakhat mungyua khopum puile township mun sanga thon chuana Myanmar BR office chu ka pathir pol bomlam expert kunsa te polin antipuak ti kan hriat ti re tia tarlan ania ma se chu bom ti puwa wang chuan thi le hliam anam thu hriat ani lova chutiang de ubokin September ni sompanga jing lamdar riat vel khan sipaita Maitel office chu ti pu aloni to a he pol tho hian military council sipaite sumlu chuak ti topnan mungyua Maitel office chu anti pu ani thu an puang chuak bok ani Kantabu PDF 10 sipai motor pathum an bom Sakai region Kantabu township Swebu le Mitchina konghmun khata September ni somparuk zandar thumvel khan Kantabu atangaron chuak sipai motor pathum chu chilpua bom hangan bai thu Kantabu PDF 10 thu chu an siama chu baina wang chuan sipai motor pathum chu an khoina hleya thi le hliam chanchin ero hriat thai alani lo Kantabu PDF ta chu mi pui thisan chuak phubalak nan ni tin an che chuak thina military council sumlak luna pakhat Maitel ta warta po anlati sejela September ni sompanga zan po khan sabanan ta khua Maitel ta war chu anti chele bok ani Maha Aumi Township Vengchung Administration Office sakta chu bomchiat le ani Mandalay khua Maha Aumi Township talhem mo tlak lamvenga venglal in sakta chu nimin September ni somparuk zan khan bomavom ani thu tual chung mi pakhatina soi tanlet mo tlak lam venglal office chu mei ni khat zan khan akanga chumi siam tha a sakthat ani mek lain bomavom chiat le ania ma se hliam anom thu hriat ani lo venglal office bom tu te chu engpong nge ti hriat alani lova tuna chuan GZP mi pui venghim tu polin venglal office thara sakthat le chungchanga ti top tura vaukhana thu chu an lo siam to ani Wetlet township Maitel tawar pani ti chiat ani Sakai region Wetlet township chung kho pokhata Maitel tawar pani chu September ni somparuk zandar so pani vel khan arwala bomchiat ani thu founding polin thu chu an siam he pol jinga tel pakhat chuan kan ti puak ti chu adik hei hi military council thil kan ti chia sakma sa ani ang khoming chu soilang lo ula achan chu khomi ten an tur a lo omani ti in DVB media a hila
Wetlet Township chunga founding Paul hian September ni som pakhat khan piuso thia Paul zingami pakhat chu anlo da thato bok ani renguna Maitel Tawar maya hal tu tia puin tleirol pahni sipaiten an man Rangoon Region Leku Townshipa Maitel Tawar hal tu te niapu mipale mai chetlei rol pahni chu Military Council ten manin Sarkar TV an puang choka September ni som pahni jing lamdar thumvel khan Legu Auminglaveng tira e kong zau pahni na Maitel Tawar chu mai hal ania chu thil thleng nena in kai hnoin September ni som pali zan khan yai taweng khain swewa konga ku chit tia ko we phiwale piro taweng kong number palina mate I phiwi ta chu Military Council sipaiten anzo fiana lama NLD party member u si tuale MP Hlui u tain tanate tirna angan ti ni in Military Council chuan thu chu an siama an thian pakhat chuan kuwe phiwa hi chu doi zep tak mai ania mania mai chi ani boka hetianga hi chuan a in rol lawang kong zona po atel ngam lawania a ele in turpo a in tawdel tok ania hetianga Military Council in achunga semna thlen tir hi rilru ana takzetani tin a soi tun thlengin man tok tlei rol pahni te chu an chungten an labiak po thailo thu an soya an lo ti tak tak ani chuan an ina an donem ni an tlan chenga lang chu tun lai chu Legu a thil engamo a thlen hlakin rin thuwa report pe thin tu tele man tok hi an deuh reng ani ti in khochung mi ten an soiboka he Maitel Tawar hal chungchanga hian Legu PDF te chuan an pol kutlak ani thu chua siamin September ni som pahni khan an puang to a chumi hnuwa sipaite herin hlelaman tok te chu Legu PDF te nen in kung kaina an nei lo thu po ni zan lam khan chu an siam non le bok ani tahan kalim yo le cheve longai thlaila tukin September ni som pasari sangni le somni pakhat hian khowa rol khan tahan le chevela ru asur na sa hlea kongthen khata tuiluang nuala kumin chunga ru asur na sat bertum ati thai hial ome tahan bazara po dorkai an tlem dawa mi veivak anum manglo ti sia tani tukin September ni som pasari sangni le somni pakhat hian jingdar nga vela kalimyo University Chaulok khai kam police station chu PDF 10 an beina abul hnai nu pakhat chuan jingdar nga vela bomapuaka kan hlaulu tuk chu kan ngoi thap mai silai an kap rimol mola anu fe a chuan police station le abul hnai sipaite po dan pa ngai angin an duty le maya kong chu an khar takna a bike le machine veivak an lom thowa kong kam dor kaya po police than khatten thil an lalaya kaini chu tumdang angin pon kan chuak lem lo ti na soi tukin September ni som pasari sang hile somni pakhat hian ruasur na satawang khan kalimiawa tajin le pinlungwat kholaya tuelian chiama lir thaile mi veivak an har sat thu le arwa baka ran rualte mun himzo ka anda thu ria tani ole khati zongkha voina chanchin thar kan ngai thlak theite chu ania ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye